Nama Haji Ali asal Dusun Tajaru, Desa Bontotanga, Kecamatan Sinjai Porong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, cukup tenar di 3 kabupaten. Namanya populer sebagai pengusaha kumbang bertanduk di Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Haji Ali membuka lapangan kerja bagi masyarakat pelosok di 3 daerah tersebut selama 25 tahun. Usaha kumbang bertanduk ia tekuni sejak tahun 2000 lalu. Kala itu kumbang bertanduk banyak dikeluhkan masyarakat di kampung Haji Ali di Sinjai Porong. Kumbang tersebut sebagai hama penggerak pohon produktif atau pohon kelapa dan sagu. Haji Ali kala itu sebagai pedagang barang campuran, aksesnya tak hanya di Kabupaten Sinjai, ia sampai berdagang hingga di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Suatu hari ia bertemu dengan seorang pengusaha di Bantimurung, Kabupaten Maros bernama Samsul. Dari pertemuannya itu, mereka membincang soal kumbang. Dari pertemanan itu pula, ia diberitahu jika kumbang bertanduk pun ada nilainya. Kumbang tersebut memiliki nilai ekonomi di negara Sakura, Jepang. Haji Ali pun mengabarkan kabar baik itu kepada sahabatnya petani di Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Haji Ali kemudian meminta warga agar tak membunuhnya. Ia bersedia beli jika ada yang ditemukan. Haji Ali mengumpulkan kumbang tersebut lalu dikirim ke Jepang. Sekali kirim, Haji Ali bisa beroleh 30 hingga 50 juta rupiah. Tak langsung dikirim, setelah memperoleh dengan cara dibeli dari petani, ia karantina, diberi pakan alami, lalu dikirim ke Jakarta. Dari hasil usaha kumbang bertanduk itu, Haji Ali mampu membangun ekonominya. Ia mengaku dari hasil usahanya telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah bersama istrinya Hajah Darni. Tak hanya itu, Ali juga berhasil menguliakan anaknya hingga sarjana. Hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more. We can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? There's so much more than we've been told. Way beyond what we Kabuto tuh yang tanduknya satu itu. Oh, gua kata keep capi your eyes kapuso. open Kurang isong. for the things that really matter. Arigato, Arigato. arigato. Give it one more try. Jadi orang Bugis, bahasa Jepang. Arigato. We can tell one from the Ohayo. Pagi, Ohio. Kalau siang, konnichiwa. Oh, konnichiwa. Konnichiwa. Oh, genki desu ka? Oh, Apa kabar? iya. Banyak juga How are media. you? Kuagata. Ua, oh ua. Kuagata. Ua gata. Oh, kan. Kak Ua. Oh, kawan. Ya, ingat saja Kak Ua, Ua. Kak Ua. Bukan kantor urusan agama kalau di sini. Kak Ua. Tsuno. Tuno. Tuno. Apa tuh musyu? we can tell Jadi jalannya Oh, sudah ditimbung. Oh, sudah ditimbung. Iya, iya, di situ jadi sedikit. Ya, sudah Ji. Ya sudah ya. Untuk biar kita punya ngantar ini. Tinggi.
Nampak dalam sayangnya nih Otobero kan sedih dibayar 3 hari rentang lah. I hope we don't fail to see Kemenangannya jadi gitu. Ya kayak gitu. Dan yang ketiga lebih aman, what you santai. love the Melalui Pak Koting, saya ikut SNB CP-nya Pak Koting di Jakarta Pak, atas nama dia ekspornya. one more try Ya, tapi saya berurusan dengan Jepangnya. for the idiots are taking Maaf Pak, pada akhirnya diekspor kemana? Ya, di ekspor ke Jepang ya Pak. we can tell one from the other. Oke. No one can tell you what they're running from. No one knows 87 ekor. 87 gitu. Iya, what's it sama for, jantan sama betina. what's it for. Size by size. Terus ukurannya varius ya, bermacam. 15 ekor, ukuran 8 cm, 8 6 cm ke There's so much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Iya, tapi betinanya 45, di 87 semua dengan jantan betina, sama betina, jantan sama betina. Caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're Ini yang sudah di packing. Packing. male. what's it for, Dalam kertas ini, what's it for. dalam kertas ini pembabar tanduk Oh no. sudah dibungkus. Di rumahnya Pak Mansur di Desa Orogading. Iya. One more time before it's over. Sementara dihitung-hitung Pak Haji. We can tell one from the other. No one can tell you what they're running Ini masuk ini. What's it for? 250 ya. What's it for? Oke Bang. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget Tahun what berapa you Bapak love the menjadi most. penangkap kumbang? I just Mulai wanna tahun keep you close, 1990. so we have to give it one Sejak more tahun berapa try Bapak mulai melakukan bisnis kumbang sendiri? taking over. They're caught up in the race of wanting more. We can tell one from 2004. the Ya, other. 2000, tahun 2000. Awal tahun No one 2000. can tell you what they're running. Biasanya Bapak sering menemukan serangga apa saja di sekitar sini? Ya banyak macam serangga. What's it for? Ya. Mulai dari kumbang capit, kumbang daun, dan kumbang yang dapat kumbang bunga, kumbang tanduk termasuk kumbang capit, kumbang tanduk, dan kumbang daun. Ada juga kumbang daun dan kumbang bunga. There's so Bisa much tunjuk yang more mana than Pak yang we've been told, khas daerah sini? way beyond what we can Tanuk hold. sama Prosocobalus So Miratba keep your eyes dan open Cochromatus megalivor. for the things that Sering di sini ya Pak ya? Ya, oh, we have to sama give it one more try. Now that the Prosocobalus idiots are taking over. Pak, Bapak kalau mulai kirim kumbang berapa banyak satu kiriman? Berapa banyak kumbang? Waktu tahun 2000 pasang One can tell you ya Paling banyak. ya paling banyak dulu. Terakhir Bapak kirim berapa ini? Kalau untuk saat ini udah mulai kurang Pak, 1000 pasang itu dalam jangka 5 bulan baru kirim sekali. Bapak tidak menangkap kumbang ini sendiri. Saya tidak menangkap Pak sendiri, sama masyarakat saya ambil. Berapa orang penangkap yang Bapak kerjakan?
Kalau yang sekarang ini ada 10 di desa kami. Di desa lain? Di desa lain juga ya itu sampai 15 orang. Total ada berapa orang, Pak? Ya ada 20-an lah lebih. Sampai 30? Iya, 20 sampai 30. iya. Tujuh senti, 8 senti. 8 cm. Cacat. Tidak ada kaki depan. Dua-duanya. Dua-duanya Ini cacat. disimpan Ya, simpang. supaya berkembang. pancing, umpan. Ini cacat, tidak ada kaki belakang. Cacat. Oh, nggak bisa Ini juga. umpan. Ini normal. Cara mengukurnya begini. Ya, ini 7 cm. There's so much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Oh, you have to give it one more try. Now that the idiots are taking over. Nah, ini kumbangnya ya tidak bernapas lagi. Mati. Iya, ini sudah tidak bernapas lagi mungkin atau tidur ya, Belum minum kopi kayaknya. atau tidur. Coba kasih bangun. Kalau kita kasih bangun dia tidak mau Bangun. bangun berarti ini sudah Mati. ia mati, meninggalkan desa Orogading. Gading. Iya. Sempurna. Oh, ini termasuk cacat karena kakinya tidak berfungsi, tidak bisa bergerak. Kalau yang lain masih bagus, tapi ini kakinya yang satu sudah mau patah, ini lumpuh. Harus teliti. Ya, harus. Jadi ini untuk disimpan buat umpan supaya Rezeki lagi. kumbang lebih banyak lagi. Pakai box baru. Gunting dulu ya. Di pesawat takutnya lepas di pesawat mengganggu penumpang. Alamak. Tidak tersiksa. Tidak, tapi begini. Karena kalau longgar lepas semua kuat. Oh, Ini kan diukur. I understand. This is very torturous for the people. To be like this. But ini Iya, 9,5 karena panjang. red bill plus one blue bill price. Dua- Ini, Pak. 250 Iya. harganya. Iya. Bill plus one blue. Bentar. 8 cm. Oh, baru datang. There's so much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Oh, you have to give it one more try. Now that the idiots are taking over. Tangi dulu, Pak. Ya. Ya. Baik, Pak Haji. No one can tell you what
for? What's it for? Oh no. Pelan. Tahan. One more time before it's over. Lagi. Caught up in the race of wanting more. We can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one Dia makan. knows anymore. What's it for? What's it for? Ya. Ada bukti toh? Di bukti. Bahwa di pohon diambil. There's so much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.